Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti wakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 26 z'ukwa kabiri kwa 2026. Ibiciro bya tungsten u Rwanda rukungahayeho bikomeje gutumbagira ku isoko mpuzamahanga. Na mu karere ka Karongi kutamenya icyongereza n'igifaransa ngo bibangamiye iterambere ry'amahoteli. General Douglas Anderson wa Amerika yageze kwa Tshisekedi. Muri aya makuru turaza kureba ikimujyanye. M23 yisubije uduce dutanu twagenzurwaga na FARDC na Wazalendo. General Sejusa wo muri Uganda we yavuze ko kuba Republika ya Demokarasi ya Kongo yarishiriye Tona Colonel Wiringoma yishe mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. Umugabo ukekwaho kwica ababikira b'Abataliyani abahotoreye Bujumbura mu 2014 yafatiwe mu Butaliyani. Muri Uganda ibura ry'udukingirizo rikomeje gutera ubwiyongere bw'abandura virusi itera sida. Muri amakuru turaza no kubabwira ko mu mwaka ushize wa 2025 abanyamakuru 129 ku isi biciwe mu ntambara. Inkuru nziza bantu mutu y'igahanga Inyamata Ingoma mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'amassurance Kigali kuko iri shami ryacu rikorana n'amassurance yose kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kuba tunzi imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama za gufasha kubungabunga neza imodoka yawe yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mayikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku biciro bya tungsten u Rwanda rukungahayeho bikomeje gutumbagira ku isoko mpuzamahanga. Nubwo bwagabanyije umusaruro uva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Ubushinwa buracyafite uruhare runini mu gutanga tungsten ikenerwa ku isi ibarirwa hagati ya 75 na 80% nk'uko amakuru atandukanye bitangaza. Ibiciro byayo rero biravuga ko byazamutse mu mezi ashize nyuma yo kugabanya umusaruro woherezwaga mu mahanga. Ibiciro bya tungsten byikubye inshuro zirenga ebyiri kuva mu 2020 kandi bishobora gukomeza kuzamuka muri uyu mwaka. Kugeza ubu mu 2026 ikiro cya tungsten kiri ku madolari 131.75 y'Amerika. Ikenerwa ry'aya mabuye y'agaciro ku isi rikomeje kwiyongera. Ibi binagaragara cyane mu Bushinwa aho gutumiza ubu butare mu mahanga byiyongereye ku buryo bugaragara mu 2025 nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro cyo muri Amerika kibitangaza. Tungsten irakenerwa cyane kuko ariyo yonyine ishobora kwihanganira ubushyuhe bwa degree Celsius 3422 idashonze. Ibimenyetso bimwe bikerekana ko kuyikenera bizakomeza kwiyongera mu myaka iri imbere mu nganda nyinshi arimo n'iza gisirikare. Kugeza ubu u Rwanda ni urwa gatandatu ku isi ndetse n'urwa mbere muri Afrika mu kugira tungsten nyinshi aho rutanga toni 1200 ku mwaka.
Hanze y'Ubushinwa kubona tungsten ntabwo byoroshye. Imibare y'ikigo cy'ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro muri Amerika igaragaza ko umusaruro hanze y'Ubushinwa wiganje muri Vietnam no mu Burusiya. Ibindi bihugu biri hafi mu kugira tungsten nyinshi birimo u Rwanda rwatangiye kuyohereza muri Amerika, kongeraho Bolivia, Australia ndetse na Kazakhstan, aho tungsten icukurwa mu birombe bya Boguti Adebiti. Makuru y'ubutabera, Muhayimana yasabiwe gufunga imyaka 15. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwasabye urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rw'i Paris guhamya Muhayimana Claude uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi nuko rukamukatira igifungo cy'imyaka 15. Muhayimana yavukiye muri prefegitura ya Kibuye mu 1961. Yamenyekanye cyane mu gihe ari umushoferi w'umushinga w'ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Kivu no hoteli yarizwi nka Guest House ku Kibuye. Abatanga buhamya benshi babwiye urukiko ko Muhayimana yatwaye intera hamwe n'abajandarume mu gihe babaga bagiye kwica abatutsi mu bice bitandukanye bya Kibuye, nko muri stade Gatwaro, Nyamishaba, mu kigo cya Senja no mu Bisesero. Muhayimana n'abanyamategeko be bagaragaza ko uretse ubuhamya bumushinja nta bimenyetso bihari bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside, ariko abatanze ikirego babitera utwatsi bakagaragaza ko ibyo ari ibinyoma. Mu 2021 Muhayimana yahamijwe ubufatanyacyaha mu byaha bya jenoside no mu byaha byibasiye inyoko muntu, akatirwa igifungo cy'imyaka 14. Ibyo byashingiye ku bimenyetso n'ubuhamya byagaragaje ko yatwaraga abicanyi mu gihe babaga bagiye kugaba ibitero ku batutsi. Urubanza rw'ubujurire rwatangiye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026. Abantu 51 barimo 34 bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha, abo ku ruhande rw'abaregera indishyi n'abashinjura Muhayimana nibo batanze ubuhamya. Biteganyijwe ko umwanzuro w'urubanza uramenyekana ku munsi w'ejo nyuma y'umwiherero w'abacamanza n'inyangamugayo zarukurikiye kuva rugitangira. Mu karere ka Karongi kutamenya icyongereza n'igifaransa bibangamiye iterambere ry'amahoteli. Abashoye imari mu rwego rw'ubukerarugendo n'amahoteli mu karere ka Karongi baravuga ko mu mbogamizi bafite muri uyu mwuga harimo kuba abenshi mu bakozi babo batavuga neza icyongereza n'igifaransa. Mu cyerekezo cy'igihugu, u Rwanda rwahisemo Karongi nk'akarere k'ubukerarugendo n'amahoteli. Mu 1995 aka karere kari gafite hoteli enye, ariko kuri ubu habarurwa izirenga 20 zirimo 15 zigezweho. Perezida w'Inama y'akarere ka Karongi Ngarambe Vedaste avuga ko abashoye imari mu mahoteli muri ako karere 90% ari Abanyarwanda, biganjemo abavuka, gusa harimo n'abanyamahanga. Ivan Ulfait, umubirigi wubatse hoteli Umurobyi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, avuga ko afite abakozi 20, ariko ko muri bo abazi icyongereza cyangwa igifaransa ari 4 gusa. Ati nimba mushaka kureshya ba mukerarugendo mpuzamahanga mukwiye kubavugisha mu ndimi zabo. Abenshi bakoresha icyongereza n'igifaransa. Mfite abakozi 20 ariko abazi icyongereza cyangwa igifaransa ni 4 gusa. Nta numwe mfite ushobora kuvuga izo ndimi zombi. Ninde uzaganiriza abakiriya banjye? Ni ikibazo gikomeye. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe guteza imbere amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro Paul Mukunzi yavuze ko ikibazo cyo kutamenya indimi ku bakora mu bukerarugendo n'amahoteli bakizi, ndetse ko bari kugishakira igisubizo. Ati tumaze iminsi tuvugurura integanyanyigisho kugira ngo twongeremo porogaramu zijyanye n'indimi, cyane cyane mu by'amahoteli n'ubukerarugendo. Twizera ko hashingiwe ku nteganyanyigisho nshya yongerewemo ibijyanye n'ubumenyi bwo gutumanaho mu cyongereza, igifaransa, igiswahili n'ikinyarwanda. Mu gihe kizaza abazaba bageze ku isoko ry'umurimo hari impinduka bazazana. Umukunzi asaba buri wese gushyiraho hake, by'umwihariko abakiri bato, kuko ngo kwiga ururimi bisaba gutangira umuntu akiri muto. Mu kanya aya makuru turakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane yahuye anagirana ibiganiro na General Dagvin Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Dagvin asanzwe ari umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afurika zizwi nka AFRICOM. Amakuru avuga ko mu byo baganiriyeho na Tshisekedi arimo uko Amerika na Kongo byashimangira imikoranire ya gisirikare ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gihagaze. Kinshasa imaze igihe yifuza gusinyana na Washington amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare kugira ngo Amerika igitoza ingabo zayo igiye igurisha ibikoresho bya gisirikare kandi nayifashe mu gukora ubutasi bwa gisirikare. General Dagvin Anderson ari Kinshasa nyuma yo kuva yakara muri Ghana aho yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida John Dramani Mahama. Harandi makuru akomeje kujya hanze ku gitero cya drone cyahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma na bagenzi be. Amakuru mashya aravuga ko abandi bantu 18 aribo bapfanye na Lieutenant Colonel Wiringoma wazara umuvugizi wa gisirikare cya M23 nyuma kugabwaho ibitero na drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatatu ibiro ntaramakuru Reuters by'abongereza byari byatangajwe ko byahawe amakuru yuko abantu 9 aribo baguye muri kiriya gitero. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru Chimp Reports gisanzwe gikorana bya hafi n'ubutasi bwa Uganda aravuga ko abantu 19 barimo Wiringoma aribo bapfuye. Iki gitangazamakuru kivuga ko bitangira Lieutenant Colonel Wiringoma na bagenzi be bari bitabira inama yo gufata ingamba yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri. Inama yabereye mu nzu iherereye mu rwuri ruherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. N'urugura amakuru avuga ko ari urwa General Gahizi Innocent wo mu ngabo za Kongo FARDC. Chimp Reports mu makuru ivuga ko yahawe n'amasoko menshi azi byabaye ivuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma n'abayobozi bakuru ba M23 bari bateraniye muri iyo nzu mu rwego rwo kuganira ku ngamba zo guhangana n'imirwano yarimo gukaza umurego hafi y'umujyi wa Rubaya ukungaye ku mabuye y'agaciro ya Coltan. Mu bari bitabiriye inama harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga. Iyo nama ngo yabaye kugeza mu masaha y'urukerera nyuma y'ibiganiro ndetse no gufata ifunguro birangira Makenga avuye kuri iyo nzu mu masaha 8 z'ijoro aherekejwe n'imodoka nke z'abari bamucungiye umutekano. General Makenga amaze kugenda Wiringoma n'abagenzi be ngo bagumye muri iyo nzu bakomeza kuganira. Mu masaha 9 z'urukerera Lieutenant Colonel Wiringoma nawe ngo yavuye kuri iyo nzu yerekeza ahantu hatatangajwe. Abasirikare bakuru ba M23 cyakora ubwo bari mu nama ngo ntibari bazi ko hari drone y'ubutasi iri kuzenguruka hejuru yabo ikurikirana hafi ibikorwa n'ingendo zabo zibera muri ako gace. Amakuru avuga ko mu gihe imodoka zari zitwaye Wiringoma zari mu muhanda mu ijoro, drone y'intambara isire kuri ibisasu bikomeye irasiza modoka nta guhusha. Umwe mu bahaye amakuru Chimp Reports avuga ko icyo gitero cyari cyihuse kandi gifite imbaraga zidasanzwe. Ati imodoka zahise zangirika, abantu 19 barimo Lieutenant Colonel Ngoma ndetse n'abari bashinzwe umutekano we bahita basiga ubuzima. Amakuru avuga ko abapfanye na Wiringoma biganjemo abagize umutwe wihariye ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ba M23, umutwe w'abakomando b'intarumikwa bafite n'ubunararibonye ku rugamba bashinzwe gucungira umutekano ubuyobozi bukuru bw'uriye mutwe. FARDC ibinjiye ku rubuga rwa X yigambye kiriya gitero gusa ubutumwa iza kubusiba nyuma y'umwanya muto. Tukivuga kuri Wiringoma, General Sejusa yavuze ko kuba Leta ya Kongo yaramwishe ngo yishe mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. General Tad David Sejusa Tinyefuza wahoze mu ngabo za Uganda yagaragaje ko igikorwa cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze cyo kwica Lieutenant Colonel Wiringoma wa M23 kigize kwica mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. General Sejusa abinje ku rubuga X yasobanuye ko bitemewe kwica cyangwa gufatamira abasirikare b'uwo muhanganye mu gihe cy'agahenge. Ati amategeko y'intambara abuza mu buryo bweruye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'agahenge. Ibyo birimo kwica, kugaba ibitero cyangwa gufata abasirikare b'umwanzi. Aya mategeko anagena kandi ko kutaryarya ari inkingi ya mwamba y'agahenge. General Sejusa avuga ko kuba Leta ya Kongo iheruka kwica Wiringoma nabo bari kumwe yakoze amakosa akomeye. Ati ibyo Kongo n'abashyigikiye bakoze bifatwa nko kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Kubw'iyo mpamvu kwicwa kw'abo ba commanders ntikwafatwa nko kwica mu mirwano isanzwe, ahubwo ni igikorwa cyo kwica umuntu byateguwe. General Sejusa avuga ko M23 nyuma yo kwicirwa abantu kuri ubu yemerewe guhita yihimura hatitawe ku masezerano y'agahenge. Avuga kandi ko uyu mutwe kuri ubu wemerewe gukaza ingamba biciye mu kwigarura uduce twose no gukora ubukangurambaga bwuzuye bw'intambara. Avuga kandi ko nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, M23 nk'uruhande rwahohotewe igomba gukurikirana mu nkiko abarugizemo uruhare bakaryozwa ibyaha by'intambara hashingiwe ku mategeko agenga intambara. M23 yisubije uduce dutanu yari yambuwe muri Masisi. Umutwe wa M23 wisubije uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwirukana mihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo ryaherukaga kutwigarurira. Amakuru atandukanye aremeza ko uduce M23 yisubije turimo Kasenyi, Luke, Katobotobo, Kaniro na Kazinga. Utwo duce n'utundi two muri teritwari ya Masisi twari twigarura na FARDC n'abifasha ku rugamba mu ntumbero kwisubiza aka gace gakungaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Kongo Kinshasa iheruka guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo Coltan byo muri Rubaya kugira ngo Amerika ijye ibibyaza umusaruro. Dukomereza amakuru mu Burundi ahari abari kunywa imivinyo bishimira urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma.
Bamwe mu bategetsi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Burundi bishimiye urupfu rw'umuvugizi wa gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Ngoma birara mu tubari banywa ibiyeri n'imivinyo. Lieutenant Colonel Ngoma amenyekanye nk'indwanyi iharanira ko Kongo iba nziza kurushaho yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za FARDC mu gace ka Rubaya. Urupfu rwa Ngoma rwakangaranyije benshi mu bifuza ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagira amahoro arambye, ariko rushimisha bitavugwa abadasiba gutera imijugujugu ya M23. Mu babyinnye insinzi ku isonga haje bamwe mu Barundi biraye ku mbuga nkoranyambaga berekana ko bishimiye urupfu rwe, ari nako bakwiza ibihuha ko na General Sultan Makenga yapfuye. Umwe mu bari Bujumbura aravuga ko iyo nkuru ikimara kumenyekana hari abasirikare bakuru bateraniye muri kamwe mu tubari muri uwo mujyi maze babyina insinzi, ngo bishimiraga ko wabafataga nk'umwe mu banzi babo bakomeye yishwe kuko yakundaga gutamaza ingabo z'u Burundi zirwanira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu nabo ngo iyo nkuru bayisamiye hejuru, ari nako bakeza leta ya Kongo. Eric Nyandwi washinze ikinyamakuru UBM News itangaza inkuru ku Burundi ushyigikira urwango n'amacakubiri ku mugaragaro, ari mu bafashe ya mbere mu kwishimira urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma. Uyu yanditse ubutumwa burebure avuga ko M23 yise umutwe w'iterabwoba ngo icitse umutwe. Avuga ko ngo mu minsi ya vuba Perezida Tshisekedi agiye kwakira Kinshasa Kayumba Nyamwasa. Pastor Isidore Mbayahaga, urubyiruko rwahawe akazi na CNDD-FDD ko gutukana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamurenge bibumbiye mu kiswa Kagara, bari nabo mu bangoye imivinyo. Mu bihe bitandukanye Lieutenant Colonel Ngoma yagiye yereka itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe mu mirwano ibyatamazaga ubutegetsi bwa Ndayishimiye n'igisirikare cye. Tariki ya 5 z'ukwa 12 ku mwaka ushize Lieutenant Colonel Ngoma yatangajwe ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu zateye ibisasu muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko byishe abaturage benshi. Lieutenant Colonel Ngoma yavuze ko imiryango ifite abasirikare b'Abarundi bajya muri Kongo ikwiye gufata amafoto yabo ya nyuma kuko batazava ku butaka bw'abanyekongo ari bazima. Lieutenant Colonel Ngoma yarazwi nk'umuntu unenga cyane politiki ya Tshisekedi, yanakunze kumvikanisha ko yarayizi kuko yabanye nawe muri IDPS. Myani makuru avuga ku Burundi, umugabo ukekwaho kwica ababikira b'Abataliyani bahotoreye i Bujumbura mu 2014 yafatiwe mu Butaliyani. Umugabo w'imyaka 50 ukekwaho uruhare rukomeye mu kwica ababikira b'Abataliyani bishwe bahotowe mu 2014 Bujumbura aho bari batuye mu gace ka Kamenge, yafatiwe mu mujyi wa Parma mu Butaliyani nk'uko ibinyamakuru byabo bibitangaza. Ibi binyamakuru bisubiramo umushinjacyaha Afonso Davino avuga ko Guillaume Harushimana umaze imyaka myinshi mu Butaliyani yafashwe nyuma y'iperereza rimaze imyaka myinshi. Alfonso avuga ko Harushimana yagize uruhare rw'ibanze mu gutegura no kwica mu bugome bukabije Olga Rashieti wari ufite imyaka 83, Lucia Purici wari ufite imyaka 75 na Bernadette Bogeane wari ufite 79, kuko bari banze gufasha umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi muri Kongo. Bari ababikira babiri ba mbere bishwe bakubiswe ibintu bityaye mu mutwe, ubundi babaca ingoto, uwa gatatu yicwa mu ijoro ryakurikiyeho atashye ku kigo babagamo kuko tarahari bica bagenzi be, we yaciwe umutwe. Harushimana ntabwo aragizwe imbere y'ubucamanza kandi nta cyaravuga ku byaregwa. Iyicwa ry'ababikira mu muryango w'Abasaverine ni inkuru yavuzwe cyane mu makuru ku isi mu kwezi kwa 9 mu 2014. Ikinyamakuru Today cyo mu Butaliyani gisubiramo umushinjacyaha Alfonso avuga ko Harushimana yari umwizerwa kukuriye umuryango w'abari ababikira, ariko ko yafashije abicanye baha makuru abafungurira urugo ababikira babagamo no kubahisha mbere yuko bakuru ubwicanyi. Umushinjacyaha Alfonso yavuze ko Harushimana yagiye mu Butaliyani mu 2015 nyuma y'uko izina rye rivuzwe kuri radio n'abantu bwabo bemeye ko ari bo bishe bari ababikira. Umwe muri abo bemeye ubwicanyi nyuma nawe yaje kwicwa. Umushinjacyaha Alfonso avuga ko mu iperereza basanze bateguye n'abakoze ubwicanyi bose barakoranye n'igipolisi cy'ibanga cy'u Burundi, kandi ngo baha amabwiriza na General Adolphe Nshimirimana bikekwa ko ari we wategetse ko bica bari ababikira kuko banze kuvura no guha imiti umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi muri Kongo. Adolphe Nshimirimana yapfuye yarashwe mu 2015. N'abarimu barenga 1800 bateye umugongo bwarimu mu Burundi mu mezi 6 ashize. Ikibazo cy'abarimu bava mu mwuga wabo mu Burundi gikomeje gufata indi ntera aho mu mezi 6 gusa abarenga 1800 bigishaga mu mashuri yisumbuye bamaze kureka akazi. Byatangajwe na Minisitiri w'Uburezi w'u Burundi François Havyarimana mu kiganiro geranye n'itangazamakuru kigamije gusuzuma imyaka 14 y'ishyirwa mu bikorwa ry'uburezi bw'ibanze. Yavuze ko abo barimu bavuye mu kazi hagati y'ukwezi kwa 8 no kwa mbere k'uyu mwaka. Muri abo 1800 abagera kuri 700 bivugwa ko bahisemo kujya gushaka akazi mu mahanga gahemba neza kurushaho, ibintu bigaragaza icyo gikomeye mu rwego rw'uburezi rw'iki gihugu. Minisitiri Havyarimana yagize ati ubu ni ubumenyi turi gutakaza nyuma yo gushora imari nyinshi mu mahugurwa yabo. Yemeye ko umushahara muto ari imwe mu mpamvu zikomeye zituma abarimu basezera akazi, cyane cyane mu gihe ubuzima bukomeje kugenda buhenda bitewe n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Yongeyeho ko ubukungu bw'isi butifashe neza kuva hakwaduka icyorezo cya COVID-19, intambara yo muri Ukraine n'ibindi bibazo mpuzamahanga byagize ingaruka ku bukungu bw'u Burundi no ku bushobozi bwo kongera imishahara. Abasesenguzi baravuga ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi, cyane cyane mu mashuri yisumbuye, mu gihe igihugu cy'u Burundi gikomeje gushaka uko cyazamura urwego rw'uburezi n'ubumenyi bw'urubyiruko. Muri Uganda ho ibura ry'udukingirizo riri guteza ubwiyongere bw'abandura virusi itera sida.
Inzego z'ubuzima mu karere ka Kabare muri Uganda zatangaje ko ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida bukomeje kwiyongera kubera ibura ry'udukingirizo muri ako gace. Ubwo bwiyongere bwavuye mu bipimo byafashwe mu mezi 3 ashize, abakozi bo mu nzego z'ubuzima bakomeje kugaragaza icyo kibazo ngo gishakirwe uko cyakwitabwaho. Mu mezi 3 ashize muri Kabare habonetse abanduye sida bashya 40. Alfred Besigense, umufasha myumvire ku bitaro by'akarere bya Kabare, asobanura ko hari ihuriro hagati y'ubwandu bushya n'ubuke bw'udukingirizo. Atubwiyongere bw'ubwandu bushya bufite aho buhuriye n'ubuke bw'udukingirizo ku bigo by'ubuvuzi mu karere. Ibintu byarushijeho kuba bibi nyuma yuko akuweho inkunga ya USAID. Mbere Kabare yahabwaga nibura udukingirizo 10,000 tugasaranganywa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kuri ubu mu mezi abiri ashize hoherejwe udukingirizo 2,000 gusa. Uyu mufasha myumvire Alfred yasabye abaturage kugira uruhare mu kwikingira bahitamo kugura udukingirizo aho bishoboka mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Anasaba guverinoma gushyira imbaraga mu gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nubwo bameze bityo, leta ya Uganda iheruka gutangaza ko igiye kwakira umuti ukumira kwandura virusi itera sida uzwi nka Lecanapavir, urushinge ruterwa abantu kabiri mu mwaka. KLM yo yahagaritse ingendo zerekeza Tel Aviv. Sosiyete y'indege yo mu Buholandi KLM yatangaje ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha izahagarika by'agateganyo ingendo zayo hagati ya Amsterdam na Tel Aviv. Ni icyemezo KLM yanyuje mu itangazo yashyize ahagaragara. Yavuze ko bidashoboka mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa mu mikorere yayo ya buri munsi gukomeza gukora ingendo zerekeza Tel Aviv. Iki cyemezo cya KLM kije mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Iran na Israel ku buryo hashobora kuvuka imirwano. Gusa ntiyigeze itangaza ko ariyo mpamvu yahagaritse ingendo. Biteganyijwe ko nagira igihinduka ku mpamvu KLM yafashe iki cyemezo izafata umwanzuro wo gusubukura izi ngendo. Cuba iravuga ko yishirasha abantu 4 bari mu bwato bwihuta bwo muri Amerika. Leta ya Cuba yavuze ko abantu 4 bishwe barashwe n'abarinzi b'umupaka w'icyo gihugu bari abanyakiba baba muri Amerika bari mu bwato bwihuta bwanditswe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa internet, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Cuba yavuze ko abagenzi bo muri ubwo bwato abo 4 nyine bishwe hamwe n'abandi 6 bakomeretse nabo b'abanyakiba barashe ku bwato bw'abarinzi bo ku nkombe bwari bubegereye hafi y'ikirwa cyo ku nkombe mu majyaruguru y'icyo gihugu. Iryo tangazo ryongeyeho ko abo bantu 10 bamwe muri bo bari basanzwe bafite amadosiye y'ibyaha bigeze gukora, bari bitwaje intwaro kandi ko bateganyaga gukora ubucengezi ku mpamvu z'iterabwoba. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko Amerika nayo irimo gukora iperereza kuri ibi byabaye bidasanzwe na gato. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Cuba yavuze ko yamenye imyirondoro y'abo bagenzi 6 barokotse kuri ubu bakaba bafunzwe hamwe n'umugenzi umwe wishwe. Yongeyeho ko benshi muri bo basanzwe bafite amateka arimo igikorwa cy'icyaha n'urugomo. Yavuze ko bakomeretse bavanywaho bakomerekeye bajyanwa kuvurwa. Mbere y'uko leta ya Cuba itangaza imyirondoro y'abo bagenzi, Minisitiri Rubio yavuze ko ubwo bwato butari butwaye abakozi ba leta ya Amerika ndetse ko iperereza ririmo gukorwa mu rwego rwo gusobanura neza ibyabaye n'ibyo abo bagenzi bari barimo gukora muri ako gace. Ibi bibaye mu gihe hari ubushyamirane bwinshi hagati ya Amerika na Cuba yugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ubuke bw'ibikomoka kuri peteroli cyahuhuwe no kuba Amerika yarabujije ko ibikomoka kuri peteroli biva muri Venezuela, inshuti y'igihe kirekire ya Cuba muri ako karere, ngo bijye muri icyo gihugu cy'ikirwa. Perezida wa Mexique ashobora kurega Elon Musk umushinja gukorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Claudia Sheinbaum, perezida wa Mexique, yatangaje ko ari gutekereza kujyana mu nkiko umukire Elon Musk umushinja gukorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Elon Musk yavuze ko Perezida Claudia akorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge abinyujije ku butumwa yashyize kuri X avuga ku mashusho y'uyu mukuru w'igihugu yo mu 2025 ubwo yagarukaga ku bikorwa byo kurwanya abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Perezida Claudia avuga ko kongera kujya mu ntambara y'ibiyobyabwenge atari ngombwa kandi ko bidateganyijwe mu mategeko. Elon Musk yashinje Perezida Claudia kuvuga ibyo abakoresha be bacuruza ibiyobyabwenge bamutumye kuvuga. Perezida wa Mexique Claudia yavuze ko bari gutekereza niba batanga ikirego, avuga ko abanyamategeko ba leta bari gusuzuma iki kibazo. Ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko Claudia ashobora kugorwa no kurega Elon Musk icyaha cyo kumusebya cyangwa kumuharabika kuko muri Amerika hari amategeko arengera ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Yasabwa kwerekana ko ibyo Elon Musk yavuze atari byo. Ibikorwa byo kurwanya abacuruzi b'ibiyobyabwenge hakoreshejwe intwaro byakozwe na Perezida Felipe Calderón mu 2006 tariki 22 z'uku kwezi. Urupfu rwa kabuhariwe mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge El Mencho rwasize abantu 73 barimo abashinzwe umutekano 25 basize ubuzima mu mvururu zatewe n'itsinda uyu mugabo yarayoboye. Korea ya Ruguru yo yiyemeje kongera umubare w'intwaro za nucleaire ifite. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yavuze ko igihugu cye kigiye gukomeza gukora no kwagura ububiko bw'intwaro kirimbuzi za nucleaire yaba mu ngano yazo n'ubushobozi. Yavuze ko intwaro za nucleaire za Korea ya Ruguru zizagumaho kandi nta wazisubiza inyuma. Yakomeje avuga ko Pyongyang izakomeza kwagura ububiko bw'intwaro zayo mu gihe cyose intwaro za nucleaire zikiri ku isi ndetse igihugu cye kikaba kigishyirwaho ibikangisho na Amerika. Perezida Kim Jong Un yongeye kuburira ko bazagaba igitero gikaze gisubiza buri umwe uzagerageza kubangamira inyungu zabo. Mu 2025 abanyamakuru 129 ku isi biciwe mu ntambara.
Raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru Committee to Protect Journalists yagaragaje ko abanyamakuru 129 baguye mu ntambara n'ibitero byagabwe ahantu hatandukanye ku isi mu 2025. Raporo ya CPG y'uyu mwaka igaragaza ko abanyamakuru benshi baguye mu ntambara ya Israel na Palestine kuko yihariye abarenga 2/3 by'abapfuye bose muri uwo mwaka. Nkuko iyi raporo ibigaragaza, uwo ni wo mubare munini w'abanyamakuru bishwe kuva mu 1992 ndetse Israel ishinjwa kwica abanyamakuru benshi muri uwo mwaka. Ikinyamakuru Al Jazeera cyatangaje ko umubare nyawo w'abanyamakuru bishwe na Israel kuva intambara yatangira ushobora kuba urenze watangajwe kuko hari abaguye mu bitero byabonywe n'icyo kinyamakuru bashobora kuba batarabaruwe. Uwo muryango ushimangira ko hari ibimenyetso byinshi by'abishwe bishobora kuba byarasibanganyijwe ku buryo umubare nyakuri w'abanyamakuru bagaza ushobora kuba ugoye kuwumenya. Gusa hari andi makuru avuga ko Israel imaze kwica abanyamakuru 300 kuva intambara yatangira ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu 2023. Kuva umutwe wa Hamas wagaba igitero gikomeye ku butaka bwa Israel kuri iyo tariki ugashimuta bamwe abandi bakasiga ubuzima, Israel yahise itangira ibitero byo kwihorera aho bimaze kugwamo ibihumbi by'abantu harimo n'abo banyamakuru. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'abanyamakuru 129 ku isi biciwe mu ntambara mu mwaka ushize niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 26 z'ukwezi kwa 2 kwa 2026. Ni Jean de Dieu Kanija bonda bashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarekera komeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro.